Ni indahiro ngufi cyane itarengeje n'amasegonda 30. Uyu wahoze ari vice perezida wa Tanzaniya Samia Suluhu Hassan yarahijwe ko agomba kuyobora igihugu cya Tanzaniya. Iyo usesenguye cyangwa se ukumva aya magambo yavuye mu kanwa ke ubwo yasomaga iyi ndahiro, yitandiriye igitambaro kitukura ndetse azamuye ukuboko kuriho korowani, yavuze yuko azagerageza gushira inyungu ya Tanzaniya mbere, ndetse ikindi anasoza avuga yuko Imana izamushoboze. Uyu wahoze ari vice perezida wa Tanzaniya Samia Suluhu Hassan agiye kuyobora iki gihugu nka perezida kugeza igihe manda ya Dr. John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana izarangirira. Samia Suluhu agiye gufata inshingano zo kuyobora Tanzaniya nyuma yuko uwari perezida w'igihugu John Pombe Magufuli yitabye Imana azize uburwayi bw'umutima. John Pombe Magufuli witabye Imana ku myaka 61 azize umutima ku wa 17 Werurwe mwaka wa 2021 yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yararwariye. Inkuru y'urupfu rwe rwatangajwe kuri televiziyo y'igihugu muri Tanzania TBC na vice perezida w'iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda Samia Hassan Suluhu, ari nawe wamaze kurahira ko agiye kuyobora iki gihugu cya Tanzania kugeza igihe manda ya Pombe Magufuli izaba yarangiriye. Ikimuha ububasha bwo kuyobora iki gihugu ni iki? Ni itegeko nshinga rya Tanzania mu ngingo yaryo ya 37 rivuga ko mu gihe perezida wa repubulika adahari ku mpamvu z'urupfu cyangwa atabasha gusohoza inshingano ze bitewe n'uburwayi cyangwa izindi, vice perezida ashobora kurahizwa akayobora igihe cyari gisigaye ngo manda ya perezida irangire. Nkuko biteganywa n'itegeko nshinga rya Tanzania, Samia Suluhu w'imyaka 61 akaba yarahiye kuyobora iki gihugu. Uyu Samia akaba atangiye kuyobora iki gihugu afite imyaka 61 ndetse na Pombe Magufuli akaba yitabye Imana afite imyaka 61 y'amavuko. Reka tugaruke gatoya ku bijyanye n'umuhango wo gushyinguranya kwigendera Dr. John Pombe Magufuli. Ayo matariki nayo yashizwe ahagaragara. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko uwahoze ari perezida w'iki gihugu uherutse kwitaba Imana Dr. John Pombe Magufuli azashingurwa ku wa 25 Werurwe mwaka wa 2021. Inkuru y'urupfu rwa Magufuli mu ijoro ryo ku wa 17 Werurwe mwaka wa 2020, Perezida Samia Suluhu icyo gihe wari ukiri vice perezida yavuze ko uyu mugabo w'imyaka 61 yazize uburwayi bw'umutima akaba aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam nkuko twabibabwiye hejuru. Perezida Samia Suluhu yavuze ko Magufuli witabye Imana nyuma y'igihe gito yongeye gutorerwa kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri azashingurwa ku ivuko rye mu gace ka Chato ku wa 21 Werurwe. Biteganyijwe ko hazaba umuhango wo gusezera kuri Magufuli kuri stade ya Uhuru. Nyuma ibi bikorwa ku wa mbere bizakomereza mu murwa mukuru Dodoma. Ku wa kabiri ibikorwa byo gusezera kuri uyu Magufuli bizakomeza mu mujyi wa Mwanza mbere yuko ajyanwa aho avuka ari naho azashyingurwa. Nyuma y'urupfu rwa Magufuli yahise asimburwa n'uwahoze ari vice perezida Samia Suluhu, kuri ubu wamaze no kurahizwa nka perezida. Magufuli warumaze amezi 5 atorewe kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri. Yavutse tariki ya 29 Ukwakira mwaka wa 1959. Manda ye ya mbere nka perezida wa gatanu wa Tanzania yayitangiye ku wa 5 Ugushyingo umwaka wa 2015. Amashuri abanza yayigiye kuri Chato Primary School kuva mu mwaka wa 1967 kugeza mu mwaka wa 1974. Ayisumbuye yayize mu seminari yitwa Katoke iherereye mu gace ka Biharamulo. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri Mkwawa High School. Amashuri yisumbuye yayarangije mu mwaka wa 1981. Ubundi amasomo ye ayakomeza muri kaminuza ya Dar es Salaam aho yize ibijyanye n'ubutabire, imibare n'uburezi. Yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza n'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Magufuli yamenyekanye cyane muri politiki ya Tanzania mu mwaka wa 1995 ubwo yatorerwaga kuba umudepite. Umwanya yavuyeho aba ministre wungirije w'abakozi n'umurimo kugeza mu mwaka wa 2000. Kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2006 yabaye ministre w'abakozi n'umurimo. Kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2008 aba ministre w'ubutaka. Mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2010 yabaye ministre w'ubworozi n'uburobyi. Kuva mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2015 yongeye kuba ministre w'abakozi n'umurimo. Yatorewe bwa mbere kuyobora Tanzania mu mwaka wa 2015 aba perezida wa gatanu w'iki gihugu ahigitse Edward Lowassa.
Mu Kwakira umwaka wa 2020 nibwo Dr John Pombe Magufuli yongeye gutorerwa kuyobora Tanzania mu majwi 88%, akaba yitabye Imana manda ye itararangira. Iyi ni Bisanzwe TV, nge ndi Frank Mario Sebudandi, naho ubutaha.